So miawa ang delimitation tay readjustment no to explain khaimani brief explanation dumani tini ang apana detail kisa sanai because kabanga bororong ni comments so ang kisa quite confusion kisa confusion nukham ka confusion orang clear khainai ke puilas apana explain khainan saka ke bunoro berek tong khangke constitution amte he berek tong khangke noro ni bes kango toni ma nobo no because of berek na article 334 no chungtini article 334 constitution ni obono chungtini nainai do mainly chin bagai belai no nangku mani obonang mani nge chung saimana nango okay so obono ti ang sanai then obono sa sekang ang kisisa miawa je confusion tong mana borong na kisa clear khai gena na okay khorsa borong question amte hai je chini borong boto population teruk mane chin borong ni boto kabangma nini achai tongo haida amte heke jeng nugui tongo chini borong to nini thui thang tong ya je kamai thang na ekdom borok nini amte biya je nini Mr. India hai ke hai no hamte ken kamai thanai jan hai da amte hai type ni kaisa question ta gang ke bhai ke chung o hasa kan bhai ke chung kamai thanai suddenly chung boto achai tongo hai dal ka borok munishro hai ke no chinti prasara boto nke valid question ang bono abo khainai okay so chung bhai ke kamanai delimitation no ang sagamel delimitation sagra na taisa briefly kisa delimitation basically tamo delimitation ang kha borogon iman yagolo 10 বছর yagolo jefer chung borogon yo a borogon iman yagolo population bari nai chung saimano population bari khangke tam nangnai seat bot bari rena nangnai heda abon bago readjustment ba delimitation khaijago gatabo o jaga wa tiprasa rongni seat ke bari glak tanga hinke je jago wa buini do farong kanga census of bari wo বছর মানে বরং 10 বছর পর সেন্সাস কা বুইনি বড় কা বাড়িও চিনখে কমিও গাবন বাকি চিনকে সিট বাড়ি গলা চিনকে সিট কমি থাংনাই তাবো কোয়েশ্চন চিনবাকি কমি abon answer kha tamninke chung normal human haikeno chiniti prasaro achailayo but buini do fanganke alka hani hoite habu chinoro salbrum no chini hawo salbrum no phatar hani borro habi tong gom te ke borong ni percentage bangai thango tabuk delimitation ta kaisa manei delimitation therefore seat deciding go nini election kuno constituency kuno assembly wo ba parliament o nini seat bhai ke rizak ba population basis o kaisa tabuk 10 lakh o kaisa seat area ni basis o ya population basis of 10 lakh kaisa seat amde heke tabo parliament chin duita seat tongo probably 1971 no jefro last census mane je census ni basis of population chini seat rizang mane a jorawo na je chini population amte herong na tripura wo wansa tipra miliwe 21 or 22 amte hek na ta below 30 na ta gawono round off khai chini seat duita parliament because protect 10 lakh kaisa seat गाव दुईटा बिसिङाव काइसा रिजर्व सीट एसटी रन बगै जोंनो रिप्रेजेंट खानान बगै हेदा ताबुक सिनारियो चेंजिंग थांखा ताबुक जों ताम नखा पपुलेशन बांखा फियाति प्रसाने के कमी थांखा और पपुलेशन ग रिजर्वेशन नि ताबुक और क्लियर खाना आई जस्ट होप और क्लियर खाना जों भागे कमानाय माने जों भागे कमानाय के सिंपल तामने के जों नॉर्मल जे ह्यूमन ग्रो इंगो आप देखेन अंगै तंगो Pia alka jaga ungka ba abnormal lengi tong ma alka bororok borga habuin tong tabuk angja thaman samani 10 lakh kaisa seat o 10 lakh khoro bosu tiprasang nai percentage ni mote 10 lakh nini probably 3 lakh ni sai kom 3 lakh ni sai kom tiprasang gan ge tabuk 10 lakh 3 lakh ni sai kom tiprasang khangke tamungnai aro rom side jeng tabuk regional party ni borok rom sirita chung tabu regional party ni bage chung ke apna fan chin khorang ti satung ni chin choice ni chung borno bachar kha election ni bage ge tabu national party tongo national party o sab tongnai definitely national party o je 7 lakh borok tongmani borok no tongnai national party o heda ko 7 lakh je borno vote nai borno pai thangnai chung gangke mane chini je representative
tongnai abo hungangka abo district igla election contest khagenke gam থেকে tamne am থেকে chini political right kamawi thangnai heda tabu to reserve khaike reserve seat tongo obon bai khe chini parliament no STC des kapano like nini ST rong represent khainan bagai schedule tribe je tongnai ro borno represent khainan bagai hori de jawo ya bes kango thangai 2030 phaite nini o je reservation ni mani abo tongla reservation je tabu tongi tomra reservation bo tongla 2030 phaite article 334 nor khulogi nai dor tam saka article 334 of the bere kebnero to tongse do tongkhang ke abono khulogi nai di or kri hingang ke nor google khainai mano article 334 aro sijak tongo reservation of seats and special representation to cease after certain period or tamsa heading go nai do reservation of seats seat reserve khaimani and they special representation to cease after certain period or reservation seat reservation they special representation the money abo cease nai kaisa period niya golo okay abong ka heading go tabo chung thangnai detail lo or tamsa notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part the provision of this constitution relating to clause A reservation of seats for the scheduled caste and the scheduled tribes in the house of the people and in the legislative assemblies of the states and the representation of the Anglo-Indian community in the house of the people and in the legislative assembly of the state by nomination shall cease to have effect on the expiration of a period of 8 years in respect of clause A and 70 years in respect of clause B. Or tamno khachang or saka clause A was how jenini scheduled tribe the scheduled caste nibaga je reservation tongmane te clause B o Anglo Indians rong nibaga je reservation tongmana abo nini 80 te 70 years ni yagolo season thanai respectively taboro 80 and 70 je hani samane ang that means scheduled caste the scheduled tribe rong ni je reservation 80 বছর ni yagolo constitution sana mane 80 বছর ni yagolo abo stop ngi thangnai Anglo Indian rong ni khe 70 বছর ni yagolo stop ngi thangnai tabuk chini parlamento Anglo Indians ro krikha agio chengtam nok je Anglo Indians no Lok Sabha o president khorok na Anglo Indians rong no nini nominate khai borno MP snamu heda pia tabo Anglo Indian ro krikha 2019 no 104th amendment khaimani yagolo constitution of 104 times nini সংশোধন khaimani yagolo Anglo Indians ro tabo krikha borok parliament so krikha kamai thangka te borong population 2011 ni basis of borong population bo kring thangka borong ki cherai rok achai ra tongna ba je borong population te kamai thangka population te kamaya tab je ajaga Anglo Indians te alka borok je tongmani borong ni ratio wo a borong ni percentage ka bangai thangka ta borong ka percentage kom but a je borok ni population borong no overshadow khai raka borong ni population bangai thangka belai so am teke bor kamai thangka there is no more Anglo Indians in the parliament same mane chin logi bo ungna thangai tong ke je dofa kamana mane abon kotor possibility tong constitution so abo sei rejak jongabona te wan sujang nai 2013 ni bisingo sajago je nini orde samane ta mane 80 years nga 2013 ni bisingo chin reservation tonggalak tai apte hai extend kharis ga 2030 jora ganke so 2030 wo reservation to tong because reservation aba je tong mane abo absolute dia the scheduled tribe scheduled caste je reservation rejak tong mane tab jeng te prasar je reservation ni besingo seat mane tong mane abo absolute reservation ya abo jeng theiplai sa ni no prithvi osang sa tong sak mane thangplai na amte haya heda
अब একটা মোমেন্ট অফ টাইম ইয়া গলক পাই থানাই স্টপ উঙে থানাই গাফরে চেন কন্ডিশন তামনাই তবে সলিউশন আন বাক্সে বড় রসুং যে সলিউশন তামো দো গবামা ইন্টেলেকচুয়ালস বড় রক তঙ্গো সলিউশন সানাই বাট আং খরকসা নিনি law student ang nijang students no consider khai ko tabo student hisabe ani open opinion separate state abono an mote solution ne kaisa otherwise citizenship amendment act 2019 obo je free implementing thanai jung to bo number sogun simon yatai ke belen kirmasingsa I just hope not clear ang khana tabuk question kuno sungnai da ang because ang video asa kolok khaina muchung ya ang hamja gas video kolok khaina ni ke question sungna muchung ang sungai manang phat ke answer dunan try khaina okay let me check the comments okay I just hope unclear khaimang khana te kuno confusion tong khang ke noro direct kaisana di obo asa jenior krita 285 rupees obo kompe pocket direct robo manu chikonti aro abte hero nai manu okay ga hambai kita log tini bidin bagoi aslan ongle hinai malai next video jotono kam ke tang pai di tai channel lo subscribe khaji omai kam video mana bakoi hambai